manyi buli mulimo gwonna gutandika na kusaba. okutongoza okumalira omulimo ogwatandikire n'okukombeka ekitebe kikuru ky'obusiraamu ab'orurembo rwa MBARARA City na Rwampara kwakorerwa amusiti gwa Bak Jamia abebembezi abukyakwataho buzima tibatuma obusiraamu bwa MBARARA buriyo niburonda miliyoni 5 okumalira enju ya kadhi erimu ofisi ziri kurenga omirimo 8 ezigenderire konja kukora emirimo y'obusiraamu. Tugamba residence ya kadhi abantu abamu bateekateeka mu n'enju ya kadhi wenkawe konkaga ngaga y'amaka g'obusiraamu. Obusiraamu bwahati tubire tutwine maka agitukusinziramu oba agitwemeriremu nicyo abasigazi bona bayikwatire hamwe bakenda bakegita tukamekinga sure ngo tukore jirani okwenda tubona kasente akarayombeka residence. Yagala okulamira nakyo omuntu yenna ensonga eno gye tuli ku ibada kitegeeza nti okutuukiriza omulimu Katonda gwe yakuwa okwesiga Katonda si kusala kwokka nti ibada naye n'emirimu egy'ebikamba gizimba eggwanga gizimba eddiini yo nabyo kibeera kiyitibwa kimu mu bitundu bya ibada. Esente batebekanise ekibesere kadran ticket nizikuba nizigurwa emitwaro 2 bitu nogo wena arikwenda kukwatiraho umurimo ogwo nabasa kubayikirira anote 75 17 nkaga nari note 1 15 ana nibiri bishale rane jineza kuberi 15 okwa gatano ande rane tubashaba y'abasiramu bonga. We have organized this run. It is it's a community-based run. Buri muntu wena obana omusaba watu musiramu ntubeta 5 kilometers then anaba kubasa kutambura naba 3 kilometers. This is the first time it is happening, and we are going to be there for you in any way that you want, being adverts, being talk shows, and also we're going to use social media also to push this run. So feel contented that we are there for you. We are going to do everything because we are proud to be part of this historical event in MBARARA. nga tebiriko kakwate nti oba asasudde oba tina kyetwetaaga okufunamu okujjako okuddiza eri community. Ntwenanjeza mwena mwije mutukwatireho ebiro 15 mu kwa katano mwije mwena tuyiruke ticket n'emitwaro 2 yonka. Tumbe tugenda kubera nga tuyina mu conference hall. Tugenda bera nga tuyina awantu abawe tuyita Dawa Center. Wagenda kubera mu ebintu awabyemizannyo. Kirungi nnyo okubeera nga tuyina ekintu ekitugatta fenna abasiraamu n'abatali baki n'abatali basiraamu. Mwena bakutureba ngo kadhurani eriyo mu yatandika twagira nshinga ntwenda kurundana miliyoni 5 nimbashabangu mwije mugure tiketi sobore tubase kukora move kandi erabe muji. Obusiraamu bwa MBARARA nebugira ngo mureke twatanise tombekere mukama. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.